Tihe mauri ora, I sneeze forth the breath of life. Nau mai hara mai ki te Ara Tauwhaiti-o-Tawhaki. Welcome to the pathway of time, to the canoe of the ancestor Tawhaki. Ko te wahanga tuatahi e whai ake nei, the first panel looks at Tawhaki's canoe, the spiritual canoe. Te takenga mai o te tangata, the origins of where we all came from in the beginning. Ko te hononga ki te taiao and our connection to the universe and to the environment around us. Me ngā mātauranga tawhito o ngā tupuna, and to the ancient knowledge of our ancestors. Tiva tiva te pō, tiva tiva te ao. From the darkness I emerge into light. Ko te hekinga mai tēnei o ngā waka tupuna, ia humai Hawaii ki nui. This next stage, the second stage of the panel of time of Tawhaki and the spiritual canoe, looks at the origins of our ancestors. I hara mai ngā tupuna I hia. Where did the ancestors come from? I hara mai Hawaii, they came from Hawaii. I runga I ngā waka tupuna on the ancestral canoes, ka tau mai ki konei ki Aotearoa, and they arrived here to Aotearoa. Ko hau te awa ko au. I am the river, and the river is me. Ko te wahanga tuatolu o te Ara Tauwhaiti-o-Tawhaki. The third panel, in relation to the spiritual canoe of Tawhaki, looks at the four rivers of this area. Ara ko te awa o Tarawera, the Tarawera River. Ko te awa o Rangitaiki, the Rangitaiki River. Te awa o Orini, the Orini River. Huri mai ki konei ara ki te awa o Hine Mataroa, and also the Ohine Mataroa River. Ka ora te wai, ka ora te tangata. When the river is well, the people are well. Tihe mauri ora. Hau ora. Ko te hā o te ora means the breath of life. Ko te mauri ka utonu ki roto I te ira tangata means the life force is still within the human element. Ko ngā kai mai te kaihanga me ngā tupuna e tuhono ai te whenua ki te iwi, is the nourishment and sustenance received from the Creator to our ancestors, connecting us to the land and the people. Ko te kiko kiko me te hauara o ngā mea katoa is the energy and well-being of all things. Ko te tipuna o tēnei rohe ko toi, and the ancestor of this area is toi, ka puta ki waho, which gives us the word hauora. Ko Tawhaki te tipuna nāna I tiki atu I ngā kite o te wānanga. It was the great ancestor Tawhaki who got the 4 baskets of knowledge. I piki atu ai ia ki runga. He climbed to the 10th heaven. Ko whē kite, ko whē karo, ko te wero hia, ko te whakairi hia. And received the basket of prayer, the basket of technology, the basket of negativity, and the basket of peace. Whakahukia mai ki tēnei ao, and brought it down to this world. Hei kauai runga, hei kauai raro, so that we as humans could access all forms of knowledge. Ko ngā kete wānanga o Tawhaki. Ko te Treaty of Waitangi e, ko te Treaty of Waitangi e. The Treaty of Waitangi is the founding document. Mō wai, mō ku, mō tātou, for me, for you, for our nation of Aotearoa, New Zealand. Ka hara mai rā te ringa o te raupatu, ka tango mai te whenua, ka ngaro taku mana. Unfortunately, the confiscation of the lands took away my ability to be who I am. Au e te mamai e. Au e te mamai e. I te ngarotanga o toku whenua. Ka tau mai te ringa o haumate. Ki runga I tōku mana. Ka ngaro ki te poe. Au e te mama e. Haumate, in a state of unwellness, disconnection, my land and my cultural identity and all the spiritual elements that make me who I am have now been lost to me.
I seek and I search. How can I restore the well-being of my ancestors back with me? Hiko hiko te wira papa te whachitiri whakaheke ana mai ki runga I te moana nui ato I e. Hiko hiko te wira papa te whachitiri whakaheke ana mai ki runga I te moana nui ato I e nganguru nei au e ha. From the flames of fire I re-emerge, reborn. The life cycle of change to commence so that I can reclaim again from the flames of fire, hauora, optimum wellness and well-being. Te kune te pupuke, te pupuke, te hiri, te hiri, te mahara. E ki ana te kōrero, it is said, kia titiro whakamuri, when we look back to our past, kia mau te ringa ki ngā mātauranga o ngā tupuna, we hold to the ancient knowledge of our ancestors, kia pai ai te titiro whakamua, so that we can walk with confidence into the future. Ko te Treaty of Waitangi toku oranga. Ko te Treaty of Waitangi toku manamotu hake. The Treaty of Waitangi is my spiritual and physical sustenance. Kia tūranga tira I ahau that enables me to stand with pride and confidence. Kia haere tahi te Māori me te Pākehā, so that Māori and Pākehā and all cultures can move forward together. Mo te hara te kaupapa, kia pai ai te mahitahi for partnership, protection and participation in all things here in Aotearoa. Te noho ana I te koko ki o hiwa, hokarongarua kutaringa. Here I sit at the Ohiwa Harbour entrance mouth. Koe nei te pātaka kai o te rohe nei. This is the food basket of the people of this area. Ka ora te kai, ka ora te tangata. When the food basket of Ohiwa is well, then also the people of the district will be well. Ka ora te moana, ka ora te tangata. When the ocean is well, the people are well. Ka tangi te tui, then we listen to the cry of the tui. Tui, tui, ki runga, ki raro, ki roto, ki waho. It cries, unite, unite, be as one. Hutia te rito ta hara keke kei hiaura koe te ko mako e ko. If I should pluck out the centre shoot of the flax bush, then where shall the bowerbird rest? Ki te uia mai koe ki au, he hara te maunui o tēnei ao. And if you should ask unto me, what is the greatest thing in the world? Mā koe ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. And I will respond and say, it is people, it is people, it is people. This last part of our journey acknowledges the 4 points of entry into the area, north, south, east and west. With the 4 foundations in place, mana atua, the spiritual, mana whenua, the connection to the land, mana tangata, the connection to the people, and mana tupuna, the connection to our spiritual identity, then we will have optimum wellness and well-being. So we've moved from haumate to hauora, ti hei mauri ora.